Wat het gebeur? Wat het gebeur? Ja, wat het gebeur? Wat het per kilo van de pier gegooid? Musse. Neem je vlees af wat je doet. Oeps. Dit is iets om te onthouden, mensen. Jij kan bij aardappels kunnen. Oh, dat is wanneer gaan. Oh man. Brengen we dan die pizza? Nee, dan moet ik gaan. Ik like dat bel van hier, maar ons stukje pizza. Zo. Bill, what can we do with this? Tie it around your neck and hang it down. Woo! Okay, suggestion. Okay. You see mafia? Like. Is die pot gegooid? Neem je dit ook? Die actually niet meer nou, ja. Nee, dat is niet lekker. Ik moest die vlees in die pot gooien en toen ski goed op die olie op en toen gooi ik een paar van het, je weet, die aflevering pak je uit. En wat? Wow. Hallo. Hij komt zo achter. Die ontstaan komt kijken met die juil. Wat? Met haar tafeldoekje weer. Oh, ja, Oh, dit is nice. Ons kant nou diep erg. Kijk ons toilet. Allemaal ons kort aan die pak. Ach, Hij kreeg zelf de hem. Oké. Wie? De leuk is gemaakt binnen. Die lucht moet zitten daar. Ja. Dat is Amerika's emotie. Een beetje laat, hè? Dan even lekker even. Wat is jouw company? Cheetos. Hoera. Hoeren, wat dacht je te hoeren? Hey, dan moet ik hier. Ons is laatst gypsies, hulle is nou gypsies. Hulle het baie beter werk gedoen. Maar ek met my groep het wel werk. Wat hard is 'n groep en hulle het ons my groep so goed. Nee, nee, die mensen die doen. We don't want smoke signals, people. Hoe nog hard in my kamp in elk geval. Wat liefde. Het ook zo in. Klaar gekry. Verkoop kaartjies of iets is dit. Kind Jason Love. Hippie shakers. Wat is dat die miner verwijt? Mechanic stukken. Ik like dat die hippies en die hippies, je weet. Of die hipster, wat? Anyway. Je
Hoeveel spanne is die wat die is? My goed is alles omgewaar. Okay, dit is my stop. Yeah, no. Hello. Tell me your most secret thoughts. Tell us your most secret thoughts. What secret thoughts? Is die aan die net? Allee. Klaar. Hallo, Fred. Waar is julle kos? Ons gaan op. Hallo, Sonja. Ons weer, nou is die pot. Wie is dit? Hallo, Madeleine, dat sien ek jou eet. Hallo, Liana. Hy vang op nie, hè? Nee, ek gaan op hierdie liggetjie aan nie. Hy rekord dis, ek kan op my skerm sien, julle idiots. Ek kan nie. Ja, kyk dan daai corner. Wat staan daar? Oh shit! Hy is nog heel. Nee, hy is nou eers aan die lig. Nee, hy was nog heel, ek kan sien, ek rekord dan nog. Hallo! Weet man ek rekord Sonja. Hallo, wys my die vinger. Maar die lig is Daar staan rekord. Dis hoekom ek heeltyd met julle gewys het. O, dit is duidelik op. Ook nie, voordat ek kinders skaaf neem nie. Wie sê dit? Meer fietsen, chica. Meer fietsen. Hoe laat is het nou? Dit is nou 8 uur. Hulle kom chat. Hulle kom besit op ons fases. Hallo, juffrou. Ek nou daar. You think I'm that stupid? I never said it's stupid. Sak nie, weet jy wel. Kijk op, ja, hier daar het ek jou gekap. Och, jy's gekap. So quick. Oeh, so quick. So quick. So quick. Hy rekord, hy staan rekord. Sit dit verkeerd. Mag ek ry? Ja. Maar daar is die sak. Ek gaan nou. Gaan nou terug. Jy kan nou terug kry, né? Die Janse hoek man. Dan draai hierheen. Ek fucking vang hier. Draai hierheen. Daai ding werk net as jy hom reg, jy moet hom gooi. Dis alhoewel werk. Moet jy fucking weer. Moet jy hom angle en dan mag jy nie skit nie. Moet jy fucking so loop. Ding moet nou. Hy's heel dop. Okay. Etienne, wag, sê iets.